بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا حياة دنياي امتحانية، دبي امتحان دنياي دا قرق مهو عملي صالح بكي، مهو أمري خدا بجه بيني دا قنا مهو امتحانا خوا قزنج بكي مهو بكوي خوشيه دا. اما قد امتحانا خدا مهو امري خدا بجه نويني، مهو عملي صالح نكي، مهو امتحانا خوا ونداتكي قايبت مشتكي، مهو زرار دكي، مهو بيرا دكوي ازيتي دا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبنو إسرائيليا مثالك جمرة آنية أورنك جمرة آنية جبونا قو أمجي جي عاقل بقرن أم امتحانا خوا خوشك درباس بكن. هاتيا رواية كرن جي أبي هريرة خدا جي رازي بيد بمش پیغمبر عليه السلام ساع كريا پیغمبر خدا وها قوتيا جبنو إسرائيليا سي زلام هبون، يك جي اي كچل بو، يك جي ايشا برسلي بو، و يك جي اي كور بو. خدا عز وجل خواست قوة هر سي انسانا امتحان بكي. ملائكتك خوا شيان دا جم وا، ملائكت خدا وقتی قوهات جم في انساني قو ايشا برسي ليا جير قوت قو ما تچت خوازش خدا قو والله اش خدا ادخوازم قو چرمي من خوشك ببي ابن خوشيا برسي جمهري چونكو انسان دلي خوش متغلينن انكارم هرم جواتا انسانا. دبي ملائكت خدا دست خوصلا شوي رآني او نخوشي جي چو چرمكي خوشك هات دائين جيرا. ملائكت خدا جيرا قوت قو جمالي دنياي كيفاتش چرتي قو والله جمالي دنياي جي كيفا من جدوه هارتي يان جي جيلك هارتي. دبي ملائكت خدا دبهكا آوس دا يدا و جير قوت خودش ترى بركت بخلاف دا و ملائكت چو بايرهات جنبي انساني قو ايكچلا جير قوت قو ما تشخدا چت خوازي قو والله اش خدا تخوازم قو اف كچليا مجم چوبانا چونكو اد چما جواتا خلق دلي خوش متغليني انكارم هرم جواتا انكارم هرم توبلمي هما قو خدا اف كچلبونا مجم بربانا بس بو. بملائكت خدا دست خوص سريوي رآني كچلبونا ويجي چو مون خوشك جيرا چه بون پورك خوشك جيرا چه بو. بايرا ملائكت جيرا قوت قو جمال دنياي كيفاتش چرتي قو ولد مال دنياي دا كيفا من شچيلك آرتي. بي ملائكت خدا چيلك آبس دا يدا و جيرا قوت خودش ترى بركت بخلاف دا. بايرا ملائكت خدا هات جنبي انساني قو حافظة ايكورا جيرا قوت قو ماتش خدا چت خوازي قو والله اش خدا تخوازم قو خدا چعبي من المفقران دبانا دا قنم انسان دي تبانا ما اف دنيا دي تبانا. ملائكت خدا دست خسر چعبي وي رآنين دبي چعبي وي رحت بون روحنايا چعبي وي چه بو ايدي انسان ديتن دنيا ديت. ملائكت جيرا قوت قو جمالي دنيا كيفاتش چرتي قو والله جمالي دنيا كيفا من جپزرتي. في ملائكت خدا بزنك آبس دا يدا و قو خودش ترى بركت بخلاف دا. زمان تي بچو اب انساني قو ايشا برسي ليبو نوالك دفهي وي چه بو انساني كچل نوالك چيلكي وي چه بون اب انساني قو يكور بو نوالك پزي وي چه بو. بايرا خدا ملائكت خوا دشكلي وادا شيان دا جمواج بونا قوا امتحانا بكي كاي امتحانا خوا درباس بكين يا نا. ملائكت خدا پیشی هات جنبی انسانی گو ایشا برسی بره لیبو عینی دشکلی ویدا به ایشا برسی هات جمعی گو از انسانکی فقیرم ازی نخوشم اجری ماما پیشی بخدا
و دوورە بتا گو ئەس بگەهمە قوناغا خوا هەمەتە دەڤەهەک دابانە من حتا ئەگها بەمە مەملەکەتێ خوا بێڤیە گو بەرێ ئێشا بەڕەسێ لێبوو و نها زەنگین بووە ژێرە گوت گو دەکا وردە هەرە لۆ حەق زەحفن حقوق زەحفن ما هەمە ئەزێت بەروەرە بم هەر ڕۆ یەک ژوەوەرێ بێکا دەڤەهەکێ مالاخوا ئەس چت کم دبێڤی مەلایکەتی ژێرە گوت گو سانکی ئەستەناس دکم سانکی بەرێ تژی وەکە من ئێشا بەڕەسێ بووی و تی فەقیر بووی خودێ ترەحەت کری و خودێ ئەم مالداتە و مالێتە زێدە بوو گۆ ناوەڵا ئەش بەرێ بە ڕەنگێ منی خۆشکا و ژ بەرێ بە ئەزی زەنگینم ئەv مال ژ باv û kalê mij mire maye dibêvî melaîketê xuda jê re got eger tu vira dikê xudê te weke berê lê bikey û çû hate cem vî însanê keçel derdê xwe re jî got goz însanekî feqîrim edirê de mama pêşî bi xudê û dû vire bita gu heme te çêlekek dabane min ez giha bama qûnaxa xwe wî jî jê re got gu heyra gu hiqûq zehfin heq zehfin însanê gotên dixwazin zehfin mazêt berwere bim enkarim berwere bim wî jî nedayê da dibê jê re got gu sankê etenas dikim sankî tu jî berê weke min tî keçel bûyî tî feqîr bûyî xuda te rehet kirî û mal da te jê re got gu nawala ez ji berê ve poram hebû ji berê ve ez ya qişiqlî bûm û ji berê ve ezî zengîn bûm ev mal ji bav û kalê mij mire maye melaîketê xuda ji wî re jî got eger tu vira dikê xudê te weke berê lê bikê û çû hate cem însanê goberê îkor bû wî zilamê goberê îkor bû û rehet bûbû di şiklê yekî kor de hate cemê gu ez însanekî feqîrim edirê de mama pêşî bi xuda û dû vira min xwe avêtiye te gu heme tu pezekê bidê min heta pê ez bigihme qûnaxa xwe dibê vî însanê kor goberê îkor bû û niha rehet bûbû û zengîn bûbû jê re got gu ka were rûna em mesela xweştere bêjim gu wela berê ez îkor bûm ez î feqîr bûm tiştekî min nebû xuda Azze ve Celle çavê min li min vegerandin û xuda Azze ve Celle ev malda min heta ez hiv qasî zengîn bûma madem kî ji bo xuda tu ji min dixwazî hema bê tu çi bibê ez zorlikê ji te re dernaxim û tu çi bihêlî jî esl tu wî tî bi keyfa xwe aha va peza hema bê tu çi qas ji te re lazima bibe bê melaîketê xuda jê re got got mizgînî ji te re bê ez melaîketê xuda me xuda eşiyan dibûm ji bo ne got ez we îmtîhane bikim te îmtîhana xwe derbas kir û her du hevalê te îmtîhana xwe xilas nekirin xuda Azze ve Celle bereketê bêxîla malê te de malê te ji te re pîroz bê û dibê çû êdî gelî misilmana însan divê dunyayê de ji bo ne îmtîhanê hatine çêkirin xuda Azze ve Celle ji bo ne we îmtîhan bike ka kî emelekê qenc bike hem emelê salih û hem jî qenciya bi însana gerek miho bike însanekî got emrê xuda bi cih bênî xweşheramiya dûr bigirê ew îmtîhana xwe xilas dike derbas dike wî qizinc kiriye însanekî got emrê xuda bi cih newênê heq û hiqûqa bi cih newênê wî însanî îmtîhana xwe xilas nekiriye û îmtîhana xwe winda kiriye qaybetmiş kiriye û ew însan yê di zirarê de bê weke mesela ve her sê însana xuda Azze ve Celle ni'metil wa kir siheta wa da we û mal da we diheba jê qedrê wê sihetê û qedrê wî malî nizanî bûn xuda Azze ve Celle ew weke berê lê kirin û yekî jê qedrê wa ni'meta zanî bû ew ni'met li bîra xwe anîn û şukrê xuda kir xuda Azze ve Celle ni'metê xwe li ser zêde kirin çunku xuda Azze ve Celle dibêje eger got hûn şukr bikin ez ê ni'metê xwe li ser we zêde kim eger got hûn nankoriyê bikin ezabê min î şiddetliye êdî xuda Azze ve Celle me bigerênê ji we însanî got qedrê ni'meta zanin û şukrê ni'metê xuda dikin xuda Azze ve Celle
ما و دیوباو ما عفو بکه خدا عز و جل زاروک ما صالح بکه خبردانا ما داوی حمد جرب عالم ربن